Male, te ko mi ton go dong de ban la kon e dial da gambela. O waka ngwen dial no ar dial tre gambel kelo. So de talo de la ri kenyam. Dara mi chenen na chara na mo goro ne de yen loka ja ka de yen goro ne de yen te ke chartan. We already chikon ne na wona cha kuma charlat. Which is a mugwa jana gor kon dial na one. Yeah, take care mugora dong boko la guamane ko la enran ke lucha fight ko le kuma de ten one day gen. You already know that. On maswazi tre ka falu mono ko ne de kuma ro de change ngai ko lo da ke lo. But take care mugora de ko la ya kon dial ga kon ware on lat pai ko na tok. Kwadaro de pai kan lat pai kan tok. Eno dong chi pak wi kwam. Chalo no ne chi je ke cha de lok. Gore je one na kon dial chante understanding. Kon ji gambel dial chi kon da wi kwam. Ke chi kon da wi kwam na. Chana jawon ko ne bana kwer ne Dr. Galwak. Bana jawon ke me da kon lok ko regdana di de long. One ne la kon gwi jene ne kon ne dial am kan pram chi pak ka kom be chu gwi jene ne kon ter kum. Sian tele kom gweja gweja no da no da gwa da kenyam so tele kom gore ba ya so roja baka wala no ngana mani algen yam sijen topic de jene awone ne den nen mala de kam yendi al yenen di al korte cha kwany ti kabne di jidin di cibare so gore jene ne bi Allah de jaw me ko gore bi Allah gwa so men yam wone ne cha gwa dong cha barej cha ya kwany Baterit kel mugoro ne balar ya kabya ling ko ngoda irun be yejak ana de laro ne tiame da ne jitok ka gola tut me jojo ko ne kon pin ko kon one ne dara mugwa da wi kwam me cha ko lap ke je one ne kon gurno ko ba kam bar me gala tu do lar no so we just chaban jojo ne ka so kom ci gadat guru je wona de kan kambar ke tameda so gur ken kom la ken la dram kel da yu ko ma ko ngi ken ga log bepe so mu jojo ba ga lopin ka gur ga de kom ka te ka long de kan de dil kam ga bat kan ga log gun no ko no mo che gur ba kom be dil pin nga be pin ga de bo kam ne je nga bo kam ne je bar ma ko la je lar ke la de ko ne cheng jin nuer mo mi cheng ci ga ka da mo de cheng ci da ga ka da mo de ci ga ka ko ru de la jin ko mo chu go ne di da mo til ke ga ka mi bu dor ke lo bi je grun ona ko ne di ka ma cha ga ko chang ka nueru kam ne je ko ne bu kam ne je jor mo dong en kom kel no mo man dong o ne yendi al goro bi ata ga mat bi ata ga unity na ga rodun yenda kam ne kun ta ka ro kel lenga jaw nuere la ria kuma ka men nyame ci jien a jaw dur cha jaw dur cha ling chicken telephone at kam nel telal ga media chicken ling chicken gor bi kon ken community lok kamalat community ya chicken gor ne be ken ling so ma yer kuma diena jana mo ko dide jin mi ci focus ko ne blan ni mo ro ci dor ci mo ko gwadre te ga gore je wona ne between one along to be dor je katen to bo mo to ngaka ni siam war kan chang dar ngode me pai ta to kan ci to ba do ne lenga dor malar dor lenga je so irun to dial bu to kan kan mi wien chonkel ga dor tan bi je be dor be chonkel ga yeni chang war kan chang dar ba mi cha jaw dor cha jidun cha ba kam dor ngode between one be ge je e te ga do so jen to mo gora dong de chong ga ja men dong de largan mar dial dun kon dong
ne ka media dong da ran lo de jiak dong da ran quit dong da ran me jiro lo da la ke dong da ran gwar so de la de lo dum ko you know ngwe ja dio kana bai dong biga latin ka biga na ko ne ma ngunu cha la tona so ko kon chana ka mo cha chance ko biga lat ke jente am to me chana je gwi so jen do mo non de gor de kam kon de kon advice ke jen men dong kon dial kon editorial ta ka media te ona je o ne ban rodan men palpin ko kwet ka media ko bran gor lawane ne ko do kuma na me kine na ngat men to te jokke de kel gora balar chene de la chen chan tin ta ro ke media ne kuma jene bai kuma jene lo donc ku men to reja ma donc do ke nyamo gel reja ma do ke ro ba yeg reja ci ko na ngat chen politician metere go mi ci de nga ji ngun to but chana jawon ko ne chana kana understanding ko ne how angudo ke kare jaw kane daro to mo kon ko jem kabne no barti don ram kel tin garo ci don check kel garo terez mo kelo chaga ger kelo ci ben kabne di din tenti system no on ki kabne don di kabne ko le jet tenti system no but ci ke kabne te won the same agent doctor galwa gale labo ci don kabne daro ba wiji ne daro to ne ba ko ngo angudo ke kam donc te frejer te tende yana ngajade on rodun gompel ya rodun pen donc kan you buy no ngai kuma lo da ma donc pala ka jamone chwa je gui ko ne be ta tension e ga ne de ne moje me ta dore jo cha lo ko kuma so chine cha ne bu ka lu che ne mo mi te ka long ma da ye long ko lo ka ja cha bi akana bet ka ta bit ka je me la de tankwe so te ka right go there we jaran human being te ka ma chigirelo telecom problem ka ja but ko rek dano ne ne dia le chiru ke tankwe kel ko kan tankwe lo kel mi chikan lel tel mi chikan tan ko lo ga jaga char ajen gur ko na bagara ga tel kon gil chigir tel kon problem ke je en ne moy tel kon problem ke je en roj ba yek dan ka ke wona ne ngum kan tan ko lo ga ta me dan ka kan ta ka lebel mu din mi te kan ga tan ko ga ja long de kan tan ko je mo le mo mi ji ada jo ko chi ko ke tan ko la to so to no jandong de kan belo taran ta gil kim ge chen ta le kan man ta gudai ke je bo ko mukta be mo be pena kan man ko mukta roj ba ye be pen gudai mungura tele donc de ko la ta gil donc di ta gil kim ge la jen in person bad man te no ne chana la ro ne ti mo do ge ke donc te ke tren mi ta ko kwar changle la jen ran jin chan mo ne me dong da ma ro ne chang ka wo nu ni ji prime minister a bi je jo ne mo cho wo ala jen jogi cho wo jo kana ngani di wo janga jara me chugur na ke je no la kor je jogi ne moy bi wo yo chi bo wo cho wo la je mo pre german prime minister ku le no point jeno di ta ka choice di dong di choice du la ro ba kompar te le choice ko ne di yo wo ko wo du ke je no chi kom che pel ko la ro kor di ne dong cho wo so no we la chat ko ne chi o cha la ro kor prime minister ne ke cha wo la no ne mete ke train mo dong ta ko den kan kwa da ro to no akon ngi chimuch frejer ne woje ka kane iti karon temu dong tokoren ma tokoren na chana ka palat ngotam dide we have a long way to go so bukon one man ga latke so chana jagoro ne chana ka palat ne di chure to nok do no ka so yan kordial chure to ne tene ga tem nyun long kane to media no so mi jojo ne sia flago do go no re ke flago do go ne sia bala lat si ma ga no re ko den flago en jow gambel ke lu men gor ke go jow gambel gor le mat gor ne fakir gor na jel kel that's it ajan gor ji gambel le la na garare la selezi managar mi falle go men no e bakachu chance tachu baka moje ke gize tachu no ሚዲያ ላይ የሚጽፉት ነገር ተውት በቃ ይበቃል መሰዳደብ እንደዚህ ከለ አኛክ እንደዚህ ከለ ኖር በቃ ይበቃል ጊዜው አይደለም ጊዜው የሰላም ነው ጊዜው የፍቅር ነው ጊዜው የአንድነትና የመደማመር ጊዜ ሰዓት ነው እንጂ ዝም ብለን እዚህ ጋር ተነስተን ዝም ብለን እንሰዳደብበት ምክንያት የለም እንገዳደልበት ምክንያትም የለም በሰዓቱን አልፈዋል ያኔ ቁማሩን የተጫወቱትን ወጥቷል ኦሞድ ጁሉና ተንቆይ ቁማራቸው ጨረሱ ሰዎች ጨረሱ እነሱም ገና በህግ ይጠየቃሉ ይሄ ግዴታ ነው ይሄ ነገር ከተውነ በህግ ካልተጠየቁ እነዚህን ሁለቱ ሰዎች
ነገም ሌላ ፕሬዝዳንት መጥቶ ህዝብ ገሎ ይሄዳል። ህዝብ በህግ አይጠየቁም። አንተም ቆይ ስንት ኖር ገሏል፣ ስንት ኖሮች ሞቷል። በሱ ኃላፊነት በህግ ካልተጠየቀ ምንድነው? ኦሞድ ጁሉ ስንታኛው ጠፍቷል። በሱ እጅ ላይ ስንት ኖርም ጠፍቷል። ተመሳሳይ እነዚህን ሁለቱን ወራዶች ፕሬዝዳንቶች ግዴታ መውጣት አለባቸው፣ መታሰር አለባቸው፣ በህግ መጠየቅ አለባቸው። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን እኛ? በአሁኑ ሰዓት ፍቅር ነው፣ ሰላም ነው በአሁኑ ሰዓት መነጋገር ያለብን እንጂ ዝም ብለን ከመሬት ተነስተን ህዝብና ህዝብ መጋጨት የምታደርጉት ነገር ሚዲያ ላይ ተውት። ኖርም ቢሆን አኛክ ብትሆንም አቋማለሁ እኔ አልሰማም እዚህ ላይ። ስለዚህ ሞት ይብቃ፣ ወደ ሰላም ንግባ፣ ልማት ንግባ። ጋምቤላ በጣም ኋላ ቀርታለችና ስለዚህ ሁሉም ነገር ማድረግ ያለብን እኛ ፎከሳችን ወደ ሰላም ነው ማድረግ ያለብን። በአሁኑ ሰዓት ምንም ስልጣን እንደዚህ ማን ገባ ይከለ ገባ ወንድሜ ገባ የሚሆን ነገር የለም። አሁን ምንም ነገር የሚቀይር ስለሆነ ምንም ነገር አይቀይርም ስለማይቀየር። ስለዚህ እናንተ የምታደርጉት ነገር ሚዲያ ላይ ህዝብ የምታጋጩትን ነገር ብታቆሙት በቂ ነውና ይሄን ነገር ማሳላለፍ ፈልጋለሁ። በመጨረሻ ምንድነው መልእክትን ማሳላለፈው ለሁለቱን ፕሬዝዳንቶቹ ናቸው። ለኦሞድ ጁሉ ለማን ነው የኦሞድ ጁሉ ይላል የማይሆን ሰው ለማማ ለምቱና ለዶክተር ገላው የሚናገረው ትንሽ ነገር መልእክት ስላለኝ እነዚህን ወራዶች ፕሬዝዳንቶች የወረዱት ተወስነው ጋምቤላን ዘርፎ ምንም ነገር ጋምቤላ ላይ ሳይቀር ሲያደርጉት የነበሩ ሰዎች ህዝብ ገድሎ ሲወጡ የሆነ ነገር መጥፎ ነገር ያደረጉት ፕሬዝዳንቶች ኦሞድ ጁሉና ተንኮይ በህግ እንዲጠየቁ አድርጉልን። ይሄ ነገር በህግ ካልተጠየቁ እነዚህን ሁለቱ ሰዎች እናንተም እንቋማቸዋለን። ይሄ አራት ነጥብ ነው፣ የማግ ንግግር ነው። ስለዚህ ጋምቤላ የሌቦች መናሪያ አይደለም፣ የፕሬዝዳንቶች የሌቦች መናሪያ አይደለም። ማንኛውም ሌባ መጥቶ ጋምቤላ ውስጥ ብር ዘርፈው ሄዶ ህይወቱን የሚቀይርበት ምክንያት አይደለም። ህዝብ የሞተ ህዝቦች ላይ እንትን ለማድረግ በቃ በህዝቦች ስም ለመንገድ የምታደርጉት ነገር ብታቆሙት ይሻላል። ማንኛውም ፕሬዝዳንት በአሁኑ ሰዓት ህዝብ ገለው መሄድ ከሆነ በህግ ማይጠየቅ ከሆነ ውጅ የፌደራል መንግስት የወሰነው ምንድነው? በቃ የጋምቤላ ሰዎች ይገዳደሉ ምንም ደንታይ እንደሌለው ነው ምን አስበው። ለምን ህዝብ ነውና ህዝብ መሞት የለበትም። ህዝብ መጠበቅ አለበት። ህዝብ ነው እንጂ እናንተን እዛ እንድኖር ያደረጋችሁ ህዝብ ከሌለ እዛ ጋር ስልጣን ላይ አትቀመጡም። ይሄ አራት ነጥብ ነው፣ የሚታወቅ ነገር ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሌባ ፕሬዝዳንት መጥቶ እቃ ዘርፎ ሰው ገሎ ወጥቶ በህግ ማይጠየቅበት ምክንያት ለምንድን ነው? አገራችን እኮ ነው፣ ግዴታ በህግ ይጠየቁ፣ እነሱም ሰዎች በህግ ይጠየቁ። ስለዚህ ማማ ለምቱና ዶክተር ገላው ይሄን ስራ ስሩ። እኛ እነዚህን ሰዎች አሁን ብዙ ህዝብ ሞቷል። እኔ አሁን ስለኖር ብቻ አይደለም አወራ፣ አኛክም ሞቷል እኮ ብዙ አኛክ ሞቷል፣ ብዙ ኖርም ሞተ። እነዚህን ሰዎች ወጡ ነገ ሌላ ፕሬዝዳንት መጥቶ ህዝብ አጋጭቶ ህዝብ ሞቶ እንደገና በህግ ማይጠየቁበት ምክንያት የለም። ስለዚህ የፌደራል መንግስት ይሄን ስራ መስራት አለበት። ይሄም ደግሞ ከናንተ ተነሳሽነት ከናንተ ይጠበቃል። ምንድነው ተነሳሽነቱ? እናንተ ራሳችሁ ፕሬዝዳንት ለምቱና ዶክተር ገላው ይሄን ነገር መነሻ ካላደረጋችሁ ፌደራል መንግስት ተነስቶ እነሱን የሚያስርበት ምክንያት የለም፣ እነሱን የሚጠየቅበት ምክንያት የለም። መነሻ ግን ከጋምቤላ ክልል መውጣት አለበት። ሁላችሁም ታውቃችኋለን፣ ምንም ውሸት የለውም። ህዝብ እንደሞተ፣ የጋምቤላ ንብረቶች እንደተዘረፈ፣ በጋምቤላ በጀት ፖለቲካ እንደሰሩበት፣ ምንም ልማት ሳይሰራበት ሳት ነው የምናውቀው ነገር ነው እሱ። ስለዚህ ምንድነው እነሱን በህግ እንዲጠየቁ ማድረግ ነው ያለብን። ስለዚህ በማንኛው ወራዳ ፕሬዝዳንት መጥቶ ዝም ብለን እዚህ ጋር ተቀባጥረን ከላይ ጥሩ ነው ከላይ ወንድሜ ነው ብለህ የምታደርገው ነገር ብታቆሙ ይሻላልና አመሰግናቸዋለሁ። እነሱ በህግ እስከምጠየቁ ድረስ እኛ ዝም አንልም። በህግ ከተጠየቁ በኋላ ዝም እንላለን። ስለዚህ ምን ጊዜም ጋምቤላ ለዘላለም ትኖር፣ ኖርና እኛው ምን ጊዜም እስከ ዘላለም ይኖራሉ። ማንኛው አንተ ኖሮንክ አኛክም ሆንክ ኔጌቲቭ ወይ ህዝብ የምታጋጭ ነገር የምታወራ ከሆነ እኔ ተቃዋሚ ነኝ። ምን ጊዜም ህዝብ ሞቷል፣ አለቀ። ጊዜያቸው አይደለም በአሁኑ ሰዓት። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት ሰላም ነው መስበክ ያለብን። የራስን ፍላጎት ካለ ስልጣን ላይ ለምን አልተመረጥኩም የምትል ከሆነ እሱ ራስን ገድል
ራስ መግደል ይችላል ራስ መሰቀል ይችላል እሱ መብት ነው ስለዚህ ግን ህዝብ ብቻ መግደል የለብም አፖስቶ ብያለኝ በሉ ሃፒ ዊኬንድ መልካም አዲስ አመት ብያለኝ ለኢትዮጵያ ወንድሞቼና እናቶቼ ባይ